zona le chan na season 4 kan lo thleng le ta ole ma sain zona le chan na min lo ngai hlut saka min lo subscribe ba min lo like ka min lo comment tu te zong ne na lom thu ka soi ni zona pakhat na ka pu mana khan i ne na lo kala thi ka nei lawa ka tai abok oma ultrasound min ena naute paya phiran nge ni itia klom khop maya maro chu kalokal ma khan kan veng arbana tum hi zat ka kala naw pailo min tizel mai sia ka zun hanan te sa enge chan nyang hei thil poimo mai thil wang tak mai ani a naw pai si zun te sa negative si false negative pregnancy test kan test kit man kha a expire to ani theya tin kan test malutuk ani pal theya tin stress na satak ril ruhana na satak nei wang puna negative pal theya tin ectopic pregnancy rei tak kan nei to a kan mu chuak lok si lawa khatianga khan atira positive kha a negative thei ve boka tin kan zum kha a in dilute adal lutuk ani pal thei bok tin hook effect antia he chu kan zuna HCG antigen kha atam lutuka kan test kit antibody nen ain mix le theilawa complex an siam theilawa now paireng si khan negative ina chuak ta thin ani hei phir paya te thum paya te li paya te om theini abik takin chulkar som atanga som pani vel bora hian bitai CG level kha sang e mema so wang chuan I khati hun lai vela zun test khan a negative thei tlatani tiang chuan in hemi kan pi po hi azun kha ml khat angkha tui ml khat kanan tel a khata khan alo positive tawa wani chu zun test tu ten kan hriat atha tin molar pregnancy a liu pa ya hian naw paireng sin bitai CG level san ma wang khan alo negative reng thei bok ani zona panhi na nulakum samhi pali kania katai nom lawa ka thinei ten na thina chuan ultrasound ko vati tira chocolate cyst ineya 4 to 5 cm salian ani zai poi ngai mai theini gainia kalro minti a kapu zai ka hlausia ti dan zai lawati dam dan omem naw ka pai thengem in zona ron siamani nia chocolate cyst hi in kol dan sang oma in zaya ti dam tum dan oma tin dam doi ti dam tum dan oma in Jackson pon ati dam thei boka teng chuan lo hlau lo phot mai la kan hena te lo kal la a Jackson in mo dam doi chin mo kan ti dam don ani harsa lutuk love tiang hi tiang chuan in naw po ilapai thei mang ti kha soidua tin chocolate cyst nei reng chunga naw pai po hi mitam tak ka hria ni tin zona pathum na kum samthum pariat kani a thlathum thi ka nei to lova naw ka pai lo ka te sa a negative zel box ya ka thi huldon em ni tu na hian fa pakhat ka ne kumli le chan ve ni to a min pui thei dana omem aron ti ani nia fa kumli le chan ve anei to a nute pe to lo boka tuna hian thlathum zet mai thi nei to lowa naw pai te sa negative box si hetiang thil hi nute tui siam tu prolactin level san wang ani theya prolactin level san hian thi min an nei lo thei ani than hi thlathum te po thi an nei lo theya ang khatiang khan prolactin level san wang khan thin nei lo theya nute tui a om thei boka om lo thei boka tin thilwang takane kum somli malama menopause tatlat mai te poi thilom ve thei thawani a chuwang chuan kan pi hi kan hena local sela chon enge thi nei lo na chan enge naw pai mai lo na chan thei kan lo zong don ani pathian zara naw po ila pai le zel tura engai teang a chan le wang chu om nge tura kan ngai kan zong chuak anga
i harsat na khasut kian kan tum don nia local ro khai zona palina thyroid sang le hiam hi engtin nge alan chuadan kapu toitain minan silte aron tia thyroid sang hyperthyroid hi mithen khata chuan i hei anmit hi aron ponga anmit mu dum chunglama hian awar te lang thei hiala mit mu te ponga tin an nervasa tin kholum an tuar thelo ema tin an mani po thau ain an ser du khop maya achan chu hyperthyroid in kan metabolism hi kan taksa chakna hi ain mangna sa metabolism hi na sa kan lungphu te rangin mi an ser du ani chu hyperthyroid landan pakhatat dia anthine te pokhat phuar the an tin nau paila mahar satna nei theya tin an nervous me malung phu te rang thei thin bokani tin hypothyroid ta chuan mithen khat chuan hei engeni an mithen khat chu an chawe me ma weak and lethargy an chawe me maya tin an sam te tla achang chuan an vun te rawa an trong zong te poin an o hi ani deuh atham deuh truak pal thei bokani tiang khanin anthine te po a regular lawa atam em theya tin nau pailama te har satna an tok theya tiang chuan khovot kha an tuar thelo em ve thungani an ni hi chuan i khovot kha an tuar thelo bokani tiang chuan anasa tak phezon carpal tunnel syndrome an tia an putte a hik chuk theini chuwang chuanin thyroid function hi mi chetan hen poimo ma abik takin nau pai tum tan hen poimo le zuala chuwang chuan thyroid function test hi poimo mani nau pai tum tan chuan tin nu palam tan he poimo le zual bok ani tin zona pangana kathi hul to ti sachang na ka nei to bok si lawa ti khoi thla khop maya kan pan min hrethiam bok si lo min pui them zan hi ka hu phur ngoi ni ate ni hei hi mei chatam takina aru ka antorania voi khat po damlo pakhat an kan piang deuh hi anu panun man ai chuan zan khothima po ni se daya ka thing da kha vapur hi ka thlang zo ko ni hlau po ka nei lawang ti nu panun man ai chuan ati hialani khati khop khan min sheom an lo ti to ni hei hi enge chan ngati nge mi an menopause in thian nei to lo hian ti sachang na hetlang niam tak em na chan hei hi abul ber chu kan chibom kha function to lawa alo pitar to kan nulat theina tura fa kan nei theina tura ati chuathin estrogen le progesterone level te kha atla niam to estrogen kha big takin lo niam em maya khata khanin estrogen level alo niam ta khan kan vun te chuara teng jan lo chuar tiala kan ser te alo rowa tin kan ser te kha abang kha acha ai kan bang ser bang cha tat khalo pan tiala arova tin afan thadu lawa nu panun man te kha ana in asheoman ti em to thinani kha estrogen level niam wang ania tin achang chon stress heti huna en menopause huna hian stress hi ril ro hana hi atam the me makhanga wangte anxiety ne ril ro hana wangte le depression wangte nu pa in lungrual tok lo na wangte khan ti sachang nei antla niam le zol thei bokani estrogen level an niam ba ka po khan tin nat na diabetes te mo thil dang nat na ben von engmo nei te khan ti sachang nei atla niam le zol ani tin kan upat lama hian ami pa po ame chia po kan bang chong lawang kan sak mel moina alo tla niama nu pa in eat na te alo tla niam train ani tiang chuanin ti sachang na niam theina chan sang menopause nu hian aum thin ani apoimo ber kan sei du chu estrogen level niam wang hi ani hemi estrogen level niam hi hormone replacement mangkhan ati san le theya menopause nuwa kan ti sachang na niam talutu nu panun harsa kan ti lutuk na hi hormone replacement
hian aziom le the ni ti kha soi do ni tiang chuan a treatment a po hian hormone replacement therapy kha poimo a tin lubricant kan tia ati nalna anat lo na tur man chi lok 2% zeli ti te kan mang thina tin nu pa in lungrual poimo a tin kan soi du chu heta hian pasal te hian kan nu pui te hi an menopause chho a hian perimenopausal menopause don nai chho an thin e top don nai chho a hian kan nu pui te an lo thin chiat via wa an hai hot via wa lumpup pup te an thoi pika lumpup pup ten filan ke te sa zanan mut thelo result leng hlim to hi chuan le ti sa chang na an nei to lo emo an ti sa chang na tlang niam veu to hi chuan kan hriat thiam mi poimo me kan nu hian en kol lama moni hi heti hian soitala HRT mamoni hi gaini hne nai kal teang tina chang hi hriat a tha tin an thinarima an thinater etamin an haupon ngoi tlat turania low counter low chan lo turania chu kan lo ti chuan an ril ru ti hale zol an trap mai thinen mi then khat chu ti khop chuan hreoman tia kan nu pui te hi rei tak thatlai hunin men lo duat tawa kan pasal te hian kan nu pui te heti huna hen kan duat let ve hi nga ya kan hriat thiami poimo me mani ti kha soi duwa tin doctor ne na khatiang har san nan ne yan kal re rengin tu te nemo pasal te nemo fanu te fapa te nemo kan escort kan hruai nge turani doctor thu soi kha an hrengreng thei to lo thinan hai hoda so wang chuan heti huna hian engeni kan kalpui nge turani HRT hormone replacement therapy te kan enga heng har sadna te hi chu arele mai don ani ti kha kan hredon nya kan nu pui te kan dear wan te kha tan pui an ngai ni ril ru hain kan siam turani lo ni engeni an thinriman an bor pon ngoi le turani kan fa te hne na po inu hi chang mi asong cheu ril ru ha ti tura soya eng hela nei chuan atiang khati zel turani tia an mani support hi poimo me mani ti kha kan soi du ani zona paruguna kan hute akaka nip kher kha kan hoya maro chu dam don le ka kakle zel mi seng te ti tur nge mun le tia hei chu nip kher kha noi thawanga amaro chu hute pek don khan hei nipple seal an tiang chi dam doi dora te tama I mang tonga naute khan directin hute kha helo sela nipple seal nutelem aktang khan nek tirla teng chuan nip kherin hoi thawanga tibak ointment antibiotics ointment te in hoi bokang ni khada voi ni temo teng chuan atul dan zirin vitamin C te enga karlawa khami khrak nipple khachu adam ve mai thinani tin khrak nipple hi kan hute ro wang ani an ti thena so wang chon naute na hnek lo lai te khan eng oil emo olive oil ang chi temo eng khatiang te khan hoi thin turani kan hute kha amois turani a hnong turani a khrak omna chani chu aro wangani ante ni zona pasarina naute tharuk mi kapoma inhena karon nei khania hei tunlai hian kaser athaka bolho chuak awar bong nu te chiang deuh thei oma rala tangin dam doi min chomai them atia thiye ti don ani khatianga bolho chuak war thak em mayang chi kha vaginal candidiasis wangani thina chu wang chuan clean the blue ti te cleansen fort ti vaginal suppositories te kha zantin ser chunga zan sari chung lo da la namle vek mayang zona pariatna naute thali kapaya ka hnute hnuai thin hnun vel hi second khatchung potling lo electric current manang mai hian arun na zok thina anak ti ka thiat vele arele ngal maya enge chan ni theyanga hlomem kan khu apo hi kala hongam lo ine na kala kal nu khan kala cham reng mai atene hei hi lightning crots antia lightning crots hemi kan hnute hnuai kan thin hun vela han omang chi hi chu pumpui thur atam wang
acid peptic disease wang ani te an tia in a thena chuan reflux esophagitis kan pum pui tur he ta chokonga alon chho wang hian ron na zok ang kha om the ni ten tia tin gallbladder disease awang te pon om the ani tin a hlom bera chuan myocardial infarction wang te po ani pal theya an tia tin then khata chuan dysaesthesia an tia hriat diklo thil omlo hriat kha omve pal the ni an te ni tin naw nei hnai to lama chuan he ta kansera te po hetiang ang tak hi lightning cross hi a omve the ni an tia nautelu hemi kan kumkuru chunga zuglu ta kan pum bangvel a nautelu in kan pum bangvel a han ne khan nerve kha avanek fu ve theya khami ane ka wang khan na zok lightning ang maya khateng ron na zok ang kha om the chu lightning cross an tia khateng kha om ve the ni te ni tin zona pakuana hei hi to berna hani dona kum som thum kania kum ni kalta khan pasal kania dan khat nain kani nei ngeng he a ka period amumal theilawa now kala pai thei box silawa karil ruwa ha te lulem mi tela hian ichingani yang engemo tharlo rug nei niang min ti sia kanin nei nuwa nei te an right ka min sil te hian ka rilru hi ana thei e ma kan thian ten naw nei te hian tlo po ka tlo ngam lo ani dan khatna in nei ain dan hina in nei te hi pathian in mala som jok ta emoni cho te katia ti amangang khop maya kamangang to khop maya min puite khoi ange clinic som ateni hei kan pi hi nia khongai thla khop maya kum ni zet mai anin nei to dan khat nangatin ma se pathian in nautel siam saklo tlat maya period khat bok nen hetiang har san nei chuan kan he na ilo local don nia ka clinic su bong kon south hill rihapa ani zinga train ka thu damlo anom dana zerin tlai thleng te po kan thu thin ani kan thut kha atop kha kan soi theilawa atan hun chu jing daruk le chan ve dar sri vel te ani pathianin malmin so manga nangpo na wil pai ve nge yanga inu pa in chung ko in nu le pa te inu nau te nen lim takin in la om let nge tura kangaya ka be se ni lo la kal nge don nia zo na som na hei hi atom na chuani zo ka wa changa ka samla hi atlareng boxia ka period amumal lova hi tun hian kala period me kai timeng thikal nei bekar thum zat thika nei to ni enge chan ni theyang hei aron ti ni local watla kan hena te kha kar thum zat thi nei toi thi mu mal boxi lawa I han soidan khani o te changi samtet la period mu mal lawa kar thum thi ne ya isen kan soi to ang khan hypothyroid in nei ani pal the ni chuwang chon local la thyroid function te kan te sanga tin thi nei rei siam thei du dang chul bok te omem ti te kanin enanga tin aru kin nau te poi lo pai reng pal theya chung zong chu local la kan en fia vek don nia I thale wat tura ingai teng ole voin atan chuan khati jong kha in zona kan chan thei chu ni sela hun lut tak mai senga minlo ngai thatu te in hena lom thu ka soi ni kar le lama in zona chan da te nen kalo kir le anga minlo ngai thak sak le don nia ka phone number 94361 56930 94361 56930 ani kalome